Isto dosadan. Koliko on sad ima? Ja kad sam 15 mjeseci ima onaj klip kad radi na ekranku. Onda je to, kad sam živio, to ste na 2 nedelje poslije. Jel to igra? Nije igra, pa bi već pucalo samo tako. Już, vidi ovdje. Vidite što je lepo. Ajde. to je mužek.